Mukisa gurraacha irraa baasanii Ashama harka fuune jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota YouTube channel caaltuu yeroo jirtu bakkuma jirtanitti nagayya kan jaalala khatakummaa isin adaqamu isin jecha oduu haaraa waa'ee ijoollee maneedhaa Saudi Arabaa keessa jirtu qabadee isin dhufeetiin jira. Osoo karaa oduulee cin dabarre yookaan waan haaraa sanitti cin dabarre wanta takka oduu sobaata dabraa jirtu yookaan ijoollee maneedhaa Saudi Arabaa keessa jirtu xiyyeeffatee waan achi keessaa bahaa jiru yookaan waan achi keessan tahin namoonni gariin akkanumatti ilmaamanaa suutan. Osoo karaa dhaamsa xiyyaa hin dabarre yookaan oduu haaraa kanatti hin dabarre waan kanan isin dhaamu barbaada. Inni sunis maali? Osoo niitii hin beekne waa'ee dhimma ijoollee maneedhaa Saudi Arabaa keessa jirtu warroota istaatii kan ta'an waan hedduutu jira. Tokkoffaa ijoollee maneedhaa Saudi Arabaa keessa jirtu uffanni jijjiiramee fi kana dura dubbanne rakkoo siyaasaa takka raawullee hin qabnu. Ammallee irra deebinee yoo isin himnu ta'e nuti rakkoo siyaasaa takka hin qabdu ijoollee maneedhaa Saudi Arabaa keessa jirtu. Inna wanni naan dhaammachuu barbaadu kana keessatti uffata keessa zubaalaa irraa baasanii yookaan kiisa gurraacha irraa baasaniiti uffata jijjiiranii fi uffata bitanii fi uffata maalii godhanii fi maalii wanni suni illeen takka hin jirtu. Yaani uffanni jijjiiramees hin jiru maaliin hin jirtu maan jira. Ijoolleen akkuma jiranitti jiranii jechuudha. Isni galee kanaaf warroonni kunis jijjiiramaa jettanii waan qabsoo itti jirtanii yookaan waan itti jirtan karaa sagalee ta'uunii fi duula adda addaa hirmaachuurra jirtan qabbaneessaa jirtan please wanta akka waan jijjiirame hin jirtu. Itti aansuudhaan waa'ee dhimma mootummaa biyya kanaatti didee kana miidiyaaleen adda addaa gabaasee jira. Isa keessatti mootummaan biyya kanaa sumnii takka malee yookaan bilaashiin biyya sii galcha jedhanii ture mootummaa Itoophiyaatiin. Aayilakki hin barbaannu nuti haa barbaannu ijoollee tanaaf kafaltii yookaan maal jedhama gumaa jechuun gumaa akka afaan oromootti gumaa beeku gaan akkamitti akka isin himu gumaa kafaluufi qabdaa jedhi mootummaan Abiyyi didee jechuudha. Kuni waliigaltee isaanii gaafa dura manguddoon guyyaa itti aanu manguddoon ergamtee waa'ee manguddoorra walii galanidha. Kana keessa dabruu keessa deemuu hin barbaadu na waan sobaatiin uummatan burjaajessinaan jechuu barbaada. Itti aansuudhaan wanni nani ammaan tana viidiyoo kana waraabuuf dirqameef ijoollee mana hidhaa keessa jirtu fattashuuf deeman. Maal fattashuu deeman? Bilbila isaan waan adda addaa dabarsaniin sagalee uummataa tahuu dhiibbaachi keessa deemaa jiru karaa sooshaal miidiyaa baasuu mistirachi keessa jiru hunda warroota dabarsan hunda isaanii bilbilli akka irraa guuramuuf deemanii jechuudha. Yoo edanan tahin boru irraa guurama bilbilli namoota achi keessa jiran dhossanillee bahuu hin danda'an. Akkamitti warroonni dhiiraa uffata paantii uffata jalaa qofaanii mana tokkorraa karaa mana biraa dabarsuu deeman. Kana jechuun akka namni bilbila illee dhossuu hin dandeenye bilbilaa miti wanta kana dhossuu akka hin dandeenyetti kana akka dhossuu hin dandeenyetti jijjiiruu deeman jechuudha. Kana jechuun achi keessatti waan isaan irra gahu hanguma amma dura dhageenyu yookaan hanga amma dura nu bahee wanta takka dhumiitii eenyu du'ee warra akkanaati bakka kanaati du'ee du'allee namni qabeeku kunillee dhokachuuf deemaa jechuudha. Wanni kun maaliif akka godhame ani hin beeku. Wanni kun maaliif akka godhamu taftiishni kun yookaan fattashaan kun maaliif akka barbaachise ani hin beeku. Kana deebii isiniif hin dhiisaa jechuun maaliif wanni achi keessaa bahaa jiru sun akka faffacaatee mootummaan addunyaallee hin dhageenye godhuudhaaf bilbilli irraa guuramaa jira jechuudha. Guuramuuf deema. Innaa yoo edana hin guuramne boru guurama. Kunoo viidiyoo tana dhaggeeffadha. Viidiyoo tana mucaan kun eega hidhame ji'a 8 ga'ee jira. Bakki inni jiraatu Saudi Arabiyaa Riyaaduma kana keessa asumatti qabame. Har'a ji'a 8 maneedhaa keessa jira. Namoonni hedduun TikTok irra ni beeytanii. Innaa dhaggeeffadhaan isin jaa maariffaa ጢቆራ ደግ እስቲ ዛሬ የመጨረሻ ቪዲዮ ልሰናበታችሁ። እንግዲህ ጀዋል ፍተሻ እንደነበር ነግሬያቸዋለሁ። ስልክ በእነሱ ጠራለሁ እንዴ ደግሞ እና ስልካችን የመጨረሻ ነገ ትወሰዳለች። ሌላ ሶስተኛ እንትን ወጥቷል።
እንግዲህ የሶስተኛው እንትን ደግሞ ከዚህ ክፍል ውስጥ ራሱ ብንደብቅ ፈትሸውን አለ አይደለም በቲሸርትና በፓንታችን ወደ ሌላ ክፍል ነው የምንቀየረው። ሌላ ክፍል ስንቀየር ባዷችን ነው። እዛ ደግሞ እንኳን ስልክ ቪዲዮ ለመስራት ቀርቶ ቀጥታ ስልክ ራሱ ለመደወል ቀጥታ ስልክ ራሱ አይገኝም። በጣም ልንደበቅ ነው። በውጭ ያላችሁትም በጣም ተፍትሽ ተንስቷል። እንደምታውቁት ዛሬ ቀን ጀምሮ በጣም ተጨናንቋል ሰው። የኛ ሀገር ዜጋ ብቻ ሳይሆን የውጭ ሀገር ዜጋ ሁላ ተጨናንቆ ነው ያለው እና ጽናቱን ይስጣችሁ። እዚህም ከመጣችሁ እንግዲህ ዌልካም ብዬ የምቀበላችሁ ይሆናል። እስተዛሬ ጮክን ድምጽ ድረሱልን ባካችሁ። እና ቪዲዮን ቱን አማሪፋ ወሮኒ አማሪፋ ሂምቤይኔ አካኩማ ናናሴ ኸና ብልብል ኑራ ጎረሙ በደማ ኸና ቦዳ ቪዲዮ ሲኒ ወራቡ ሂንደንደው ኸና ዱረሙ ዋና ደዳ ዋና ቸኸይሳ ደብራጅሩ ሲኒ ደበርሱን ቱሬ ሆማ ጅጅራም ለይ ነገሬ አረሙ አከሰን ለይ ሂንደበርሲኔ ብልብል ኸኛ ፉዳሙ በደማ ቪዲዮን ቱን ተዱማ ተሁ ደንዴሲ ጄ ዋና ዱ ሃንገ ደቂቃ ሰዲዲ ኸቲክቶክ ይሰራ ገዲሴ ቹራ ሰኒን ፊዴስ እንደገሲሴ ነሞኒ ሂከቹ ሂንደንዴኘ ዋኑ መና ነማ አፋን ኦሮሞቲን ሃሴ ኸና አማሪፋን ሃሴ ጀቹዳ ጉርባን ኩኒ ጆሌ ወሎቲ ኦሮሞ ወሎቲ ገሩ የሮ ህዱ አማሪፋ ፈየደማ እና ኦሮሞቴ አማራቴ ጅኒቴ ወኒ ነገልቹ ተከሌኑ እንጅሩ ዋይ ዲመይሳ ኸይሳ ፈድ ኦሮሞ አተው ፈድዋን ብረሌ ሃተሁ ነንገልቹ ሶምንስ ይኹን ዋይ ዋና ከሲቲ ሙቴቹ ወንናኒ ቪዲዮ ይሳፍ ለዴ ፊዱ ነበርባቺ ሴፊ አቺ ኸይስ ጅራ ጂያ ሰደን ነገ ቀወመ ማኔዳ ሳውዲ አረቢያ ሪያክ ኸይስ ጅራ አቹ መኸይስ ጅራታ ዋን አቺ ኸይስ ሳውዲ ደብራ ጅርቱ የሮ ህዱ ኸራ ዩቲዩብ ይሳቲ ቢ ቲክቶክ ይሰረቲ ደበርሳ ጀቹላ እና ኸና ፈካቲ ወኒ ብራሞ ወንናኒ ደበለታን ዱበቹ በርባዱ ደንገዳ ቪዲዮ ተቆራቤን ቱሬ አርቢተንሌ ኤምቤኹ ኸራ ፌስቡክ ረትሌ ቲክቶክ ረትሌ ዩቲዩብ ረትሌ ወራቤን ቱሬ ቪዲዮን ሱኒ ዋይ ተፍቲሽ ጆሌ ማኒ አለ ጅራን ነው ኻሞ በከ ደለጋ ጅራኒ ኢረቲ ጥየፈተኒ አካ ቀበማን ዮኻሞ ተታፊዳን አካ ማና ኸይሳ ጉራማን አጀጀ በሄዳ አጀጅኒ ሱኒ ዲባን ዲበቲ ዱጋዳ እና ወኒ ተከተከ ነሞን መጋላ ወሮኒ ሱደረቢያ ኸይስ ጅርተን ዋን ተከተከኒ ሁበተን ጀያዳ ማ ኡመቱ ማፉ ዱካኑቲ ነደዳ ሱፐር ማርኬት ንጉጉርዳን ወን ነደዳ ጩፋሜ ጅራ ተሪ ወሮኒ በከት ዶኸተን ቀብደኒስ የሮኒ ፍተፍትሽ ሰንቲ ዱር ዋን ጃይበ ሰንቲ ወመና ረባ ኸይስ ሰነኒ ፈተሹ ሚዲ ሞቱማን ዱበርቲ ገራኑ እንዲ ኢቶሊን ሴንቶቹ አሞሞ አኮሞ በከሙ ሞቱማ ፖሊሲ ዱበርቲቲቱ ጅራ አኮሞ በየ ኸኛ ሰንከይሳ ገኒ ፊ ሆጂ ኸኔ ገላንቶራ ወጋሜ ካከቲ ሄምቤኹ ዱበርቶታ ጅራ ዱበርቶታ ማነ ኸይስ ደሜ ዱበ ፈተሻ ጀቹላ እና ወን ኹኒ ሃላን ሱዳ ሃማ ኸይሳኑ ጎልቼ ጅራ ሱዳ ሃምቱ ኸይስ ጅራ ሱዳ ኸና ኸይሳ ቦፋሞ ማለከ ገዱ ቀምኑ ሲምቤኑ ዋረቢ ነማፍ ደበርሴ ሁለቹን ድርቀማ ወንቲ ሁንዲ ሂሬ ሀርከይሳ ኸይስ ጅርቲ ሁማኑቲለ ህንፈካቶ ጭለኹኒ ወሮኑ ጫላቸ ኸይሳ ረከታ ጅራን ኢልሙ ወጂን ተኡልፈ ገራ ቀብዱ ኡልፋ ወጂን ረከቻ ጅራን እቺ ኸይስ ጅራኒ ከናፍ ኑቲ ሁማ ኑቲን ፈካቱ ገሩ ወርኒስ ኒላን ወርባዱ ጆልን መና አረባ ቱርተኒ ጅርተኒ ሸመረን ኬኛ ወሮኒ ቁሻሻ ለቲ ባስተን ኸራራ ደበርተኒ ወኻሙ ሻራ ቀጣ ሙርተኒ ገባስተን ዋንሰን ራይሌ ቁሰዳ ቢሳኖ ሲኒ ፊማን ኑቲኑ ይመኒ ጅራን አማና መታኸ ያና ይመኒ ጅራኒ ያው ኸናን ሲኒ ላው ወርባዳ ኢፌጋ ኸና ማየጉረቡማ ኑቲ ቢያኸኝ ገሉ ዮኻሙ ቢያኸና ማለፍ ንቀበኒ ቢጅብኒ ሚቲ ሃላ ኦብለየን ከኛንቺ ኸይስ ጅራን ሰን የሮላለ ሃላ ኦብሎኒ ከኛንቺ ኸይስ ይረከቱ ዱበርቲን ኡልፈ ገራ ቀብዱ ዲተምቴ ኡልፊ ገራቦ ሆገላሉ ቀብኒ ኸኛ ንሱ ኸና ጅሬኝ ኸና ኢብጅብኒ ቹላ ሱዳን ተኛ ተክቲን እሺ ኸና ማለ ማለፍ ንቀበማ ቢያኸና ንገልችኒ ሚቲ ኦሶ ቀበኒ ቢየቲ ነመገልቺ ቢቲቱኒ ወላሂ መናበል ለረቢ ቢያኸና ነንገርሲስ እንጂ እንጋዳዳቹ እና ወን ሲዳሙ ዱፈተና አተኮፋ ወሮኒ ዋን ሶባ ዮኻሞ ኦሎለ ሶባ ፉተኒ አስታይቲ ኸኒተን ፕሊዝ ወንተ ተከቁልቁል ለፈተመለ ሂንዱበቲና ነሲኒ ጀቹ በርባዳ ለማፋሞ ወሮኒ ኡፈተ ቢተኒ ፊ ወኒ ኑቲ ጎኔ አካና ጀተኒ ዋን ጎዳርተን ሂዱ አገሬ ጅራ ገለተውማ ረቢን ገለተ ኺሰን እስኒ ባባሱ ዋን የተን ሁንደ ረቢ እስኒ ሃጉቱ ኑቲ ጀዛ ኺሰን ሂንደገን ወሮኒ ሰገሌ አንገማኑ ታተን ኑጭና ጅርተን
akka nuti jajjabaannu hamilee nu taatan warroonni ala jiru irratti sunu barreessitanii bakka adda addaa miseejilee adda addaa keessanii akkami maalirra jirtan jettanii warroonni nu gaafattan hundi keessan jazaa keessa rabbiin haaliin isinii haa baasu. waan biraa takka waan hin jiru hin qabu jechuudha. Inna sagalee keessan itti fufaa duulata hawtar irratti hirmaadha. Warroonni dadhabdanii haftanis bilis hin dadhabinaa rabbi jaati itti nu fufaanis ni jechuu barbaada. Tammoo bilbila oduuleen achi keessaa akka nu baatuuf xiyyeeffannaa yeroo hedduu warroota bilbila achi keessaa qabu. Akkuma viidiyoo kana agartan mucaan kun mana daasan keessa jira. Wanni nani bilbilaan dubbise yoo hin jirra kana yoo agartan jeeti viidiyoo kana kan hin filadhee isin agarsiise. Inna du'aa teessan nu bira dhaabbadha. Gabaasa tokko warraan tanallee waan haaraa takkaatu uumame. Wanni haariin sunis lammiileen Itoophiyaa hanga akka biyya galtuu maalidha ja'anii miidiyaan boqqolloo gabaasee ture. Yoomiif yeroo akka kannaniif hin beeku yaabsanillee ta'ee nuti dila kana oni obsine dhufullee numa obsina. Furmaanni isaa nuuf haa dhufu hanga dandeessan sagalee ta'uudhaan nu cinaa dhaabbadha. Rabbii keessaniif jazaa keessan isinii haa baasu warroonni hangammaa nuuf jecha rakkattanii nuuf jecha dhiphattanii nuuf jecha dhaabbattanii nuuf jecha hirriba dhabdan galanni keessan bilisummaa rabbii yaada muraata keessan isin haa guutu. Hedduun isin jaaladha. Warroonni YouTube chaanaala kiyyaaf haaraa taatan share like subscribe gochuudhaan viidiyoo tana warroota dhimmi ilaallatu biraan naaf ga'an isiniin jaa. Galatooma hedduun isin jaaladha.